Ndiko Perezida wa Repubulika yahamagaje uyu mwiherero w'ibiganiro by'igihugu kandi byitabirwa n'impande zose, ariko turacyizera ko ibi biganiro bizagera ku by'abaturage b'abanyekongo bategereje. Ntibikwiye kuba abanyapolitike gusa nk'uko tubibona mu itangazamakuru ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, ariko bo bazahabwa umwanya munini, ahubwo hakwiye kuba abaturage ba Kongo ubwabo bagira uruhare nyarwo, kuko twabonye ko mu mateka yacu ya politike ndetse no mu mateka ya vuba akenshi usanga ibiganiro byo mu nzu za politike byaragiye bihabwa agaciro kurusha inyungu z'abaturage benshi, ariko ubu twamaze kugira ubumenyi, turakangutse kandi turasaba ko mu ruhare rwacu muri ibi biganiro by'igihugu bigomba kuba birimo bose, twibanda ku gusaba ko abaturage ba Kongo bashyirwa hagati mu biganiro. Que les salons politiques seuls ne dictent pas la marche de notre pays. Les individus ont le droit de s'organiser en mouvement politique, de s'organiser en coalition politique, mais le fait de s'organiser de cette manière ne donne pas à qui que ce soit ou à un quelconque groupe de se substituer à 120 millions d'habitants. Abantu bafite uburenganzira bwo kwishyira hamwe bagakorera imitwe ya politike cyangwa amashyaka ya politike, ariko kuba umuntu cyangwa itsinda runaka rifite umuteguro wa politike ntibibaha uburenganzira bwo kwigira abahagarariye abaturage miliyoni 120 bose. Turabona ko hari abayobozi ba politiki biteguye kwitabira iyi gahunda, ariko Perezida wa Repubulika ntiyarahiye kugira ngo yubahirize amabwiriza cyangwa ibisabwa biva mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiyarahiye ngo akorere uruhande rwe rwa politike gusa, ahubwo yarahiye kugira ngo arinde kandi aharanire inyungu z'abanyekongo bose. Kandi abaturage ba Kongo bashobora kugaragaza ubushake bwabo hashingiwe gusa ku ngingo ya 5 y'itegeko nshinga ryacu iteganya ko amatora ya kamarampaka ariyo nzira abaturage bose bashobora kunyuramo kugira ngo bagaragaze icyo bashaka. Turifuza ko ibi biganiro byuzuye ubwitabire bwa bose kandi ntibibe ibiganiro bigamije kugabana ubutegetsi. Twararambiwe gahunda zo kugabana ubutegetsi. Dukeneye ko Perezida wa Repubulika afata uyu mwanya nk'amahirwe yo kwandika amateka mashya. Amateka azagaragaza impinduka ikomeye. Amateka azazana ukwibohoza kw'abanyekongo, aho binyuze muri ibi biganiro twifuza ko byaba ibiganiro by'abaturage. Abaturage bazigishwa kandi bagasobanurirwa ububasha bafite hashingiwe ku ngingo ya 5 y'itegeko nshinga, kugira ngo mu buryo bwemewe amategeko kandi bwubahitse bagire uruhare mu kugena ejo hazaza h'igihugu cyabo. Yego reka mbasobanurire muri make kugira ngo nabumva ururimi rw'igifaransa mbareke mwumve iri jambo 5 mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje impaka ku bijyanye n'ibiganiro by'igihugu bigamije gushaka ibisubizo ku bibazo bikomeye igihugu gihanganye nabyo. Bamwe mu banyapolitiki bakomeje gusaba ko abaturage bagira uruhare runini muri iyo gahunda. Uyu mwabonaga ni umuyobozi w'ihuriro rya politike C5 cyangwa se C5 C5 mu kinyarwanda, Caleb Banza yatangaje ko ashyigikiye ko habaho ibiganiro by'igihugu birimo impande zose, ariko ashimangira ko abanyekongo ubwabo bagomba kuba abakinnyi b'ingenzi muri uyu mukino wa politike ndetse no guteza imbere igihugu, aho kuba gahunda igarukira gusa mu biganiro by'abanyapolitike. Caleb Banza nk'uko mwagiye mubyumva yavuze ko ibiganiro by'igihugu bidakwiye kuba umwanya wo guhuriza hamwe abanyapolitike gusa mu byumba byihariye, ahubwo ko
bigomba kuba inzira abaturage bagiramo uruhare mu kugena ejo hazaza h'igihugu cyabo. Magambo ye mwagiye muyumva cyane, uyu muyobozi yavuze ko ashyigikiye ibiganiro byiswe ibiganiro by'abaturage cyangwa ibiganiro bya gisivili, aho ijwi ry'umuturage risanzwe rigira umwanya ukomeye mu gufata ibyemezo bigira ingaruka ku gihugu. Kubwe intego y'ibiganiro nk'ibi ntigomba kuba ugusaranganya imyanya y'ubutegetsi hagati y'amatsinda ya politiki, ahubwo igomba kuba ugushaka ibisubizo birambye ku bibazo byugarije igihugu. Caleb Banza yanenze igitekerezo cy'uko ibiganiro by'igihugu byahinduka uburyo bwo kugabana imyanya y'ubuyobozi hagati y'abanyapolitiki batandukanye. Yavuze ko abanyekongo bakeneye ibirenze amasezerano ya politiki hagati y'abayobozi, ahubwo ko bakeneye gahunda izagarura icyizere mu nzego z'igihugu, igakemura ibibazo by'umutekano, imiyoborere, ubutabera n'iterambere. Muri iyi gahunda Caleb Banza yashimangiye ko hakwiye kubahirizwa ihame ry'ubusugire bw'abaturage nk'uko biteganywa n'ingingo ya 5 y'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ngingo ivuga ko ubutegetsi bukomoka ku baturage kandi ko abaturage ari bo bafite ububasha bwo kugena abayobozi babo binyuze mu nzira ziteganywa n'amategeko. Caleb Banza avuga ko niba ibiganiro bigomba gutanga umusaruro, bigomba guha umwanya imiryango itandukanye irimo abaturage, urubyiruko, abagore, amadini, imiryango ya sosiyete sivile ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bafite uruhare mu buzima bw'igihugu. Ni amagambo aje n'ubundi mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo byinshi birimo umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu, amakimbirane ya politiki ndetse n'impaka ku buryo igihugu cyakomeza cyangwa se cyakongera kubaka ubumwe n'imiyoborere ihamye. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro bimaze imyaka bitera ikibazo gikomeye ku baturage, bituma habaho kwimuka kw'abantu benshi no guhungabanya ubuzima bw'abaturage n'ubundi. Ku rundi ruhande, mu rwego rwa politiki hari abavuga ko ibiganiro by'igihugu bishobora kuba inzira yo gushaka ubwumvikane hagati y'impande zitandukanye kugira ngo igihugu kibone umurongo mushya wo gukemura ibibazo byacyo. Ariko hari n'abandi batinya ko ibiganiro bishobora gukoreshwa nk'uburyo bwo guha imyanya abantu bamwe aho gukemura ibibazo by'ingenzi by'igihugu. Ku bwa Caleb Banza we, nk'uko twamwumvise mu ijambo rye, ikintu cy'ingenzi kigomba kuranga ibi biganiro abaturage nuko bagomba kumva ko ari ibyabo kandi ko imyanzuro izafatwa izaba igamije kubaka ejo hazaza heza. Yavuze ko ibiganiro bigomba kuba umwanya wo kuvugisha kuri ku mateka y'igihugu, kureba ibibazo byateje amakimbirane no gushaka uburyo bwo kubaka igihugu gishingiye ku butabera n'ubwiyunge muri rusange. Ubwo nuko bimeze rero, Caleb Banza komeza gusaba ko ibiganiro by'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitaba gahunda y'abanyapolitiki gusa, ahubwo abaturage nabo bakagira uburyo bagira uruhare muri ibi biganiro, cyane ko n'ubundi byose si bo baba bakorera abaturage. Ubwo nuko bintu bimeze. Reka ngushimire cyane, komeza kuri ikibiganiro bya The Quick Times News kandi subscribe wowe utarayikanda. Ibihe byiza. Et nous saluons la convocation par le président de la République de ce dialogue national et inclusif, mais nous espérons encore que ce dialogue rencontre les attentes du peuple, que ce ne soit pas les acteurs politiques tels que nous le voyons à travers les différents médias qui soient mis en avant, mais le peuple congolais réellement. Puisque nous avons constaté que dans notre histoire politique, et même dans notre histoire politique récente, ce sont souvent les salons politiques qui ont une prééminence sur l'intérêt du plus grand nombre. Mais nous sommes désormais instruits, nous sommes éveillés et nous exigeons aussi, cela irait dans le sens de notre contribution à ce dialogue national qui se doit d'être inclusif. Notre contribution va dans le sens d'exiger à ce que
le peuple congolais soit au centre du débat. Dans ce sens que l'on reconnaisse à la nation congolaise, qu'on reconnaisse à la population congolaise cette souveraineté. Que les salons politiques seuls ne dictent pas la marche de notre pays. Les individus ont le droit de s'organiser en mouvement politique, de s'organiser en conviction politique, mais le fait de s'organiser de cette manière ne donne pas à qui que ce soit ou à un quelconque groupe de se substituer à 120 millions d'habitants. Nous voyons qu'il y a des leaders politiques qui sont prêts à participer à ce processus, mais le président de la République n'a pas prêté serment pour répondre à des injonctions qui viendraient de l'opposition. Le président de la République démocratique du Congo n'a pas prêté serment pour servir son camp politique, mais il a prêté serment pour garantir l'intérêt du peuple congolais tout entier. Et ce peuple congolais ne peut s'exprimer que sur base de l'article 5 de notre Constitution qui érige le référendum comme étant la voie par laquelle toute la population congolaise peut s'exprimer. Et nous voulons bien que ce dialogue soit un dialogue essentiellement inclusif et soit un dialogue qui ne vient pas pour le partage du pouvoir. Nous sommes fatigués de ce partage du pouvoir. Nous avons besoin que le président de la République saisisse cette opportunité pour cette fois-là écrire l'histoire. Une histoire qui va consacrer la rupture, une histoire qui va consacrer la délivrance du peuple congolais, qui cette fois-là, à travers un dialogue que nous voulons civique, sera instruit sur les atouts qu'il hérite de l'article 5 de la Constitution pour que, légalement et dignement, il s'exprime sur le destin et sur le sort de son pays.